Yemkho. Siyabingelela kuphinda bekufikelele khona le video makube kuhle makube mhlophe makukhanya kube ihlabathi izolwandle. Ngomhla ka-12 sizobe sikhona ePort Shepstone. Port Shepstone kusekhaya kula isigodlo sikhona. So if ukuthi uyafisa ukuthi sibonane usizakale ngaloko ofisa ukusizakala ngakho enza isikhathi sibonane ePort Shepstone sizobe sikhona sizobe senza i-cleansing sisiza abantu ezintweni ezahlukahlukene abafuna ukusizwa ngazo senza konke ofisa ukuthi usizwe ngakho. Ngiyaye ngithi ke mina ngikholelwa ukuthi if ukuthi ufuna into ekuyiyona ewukuphila noma ewumgogodla iya ensikeni noma iya ekhaya. Kuleli sonto kule weekend sizobe sisebenza izinto zamabhizinisi, abantu abafuna ukukhushulelwa amandla kubabhizinisi, abantu abafuna ukuthi balungiselwe izithunywa kuhlanjululwe amathongo wabo amadlozi wabo ukuthi akwazi ukuthi asebenze. Wena enza isikhathi sibonane sizobe sikhona ekhaya, akukho sizobe singakwenzi ngoba kusekhaya lapha. Uma kukubiza ukuthi asihambe enqunu sigijime igceke lonke sithakathe ukuze kulunge izinto zakho, sokwenza lokho thina okufunwa uwena ukuthi sikwenze, ngoba into ebalekile la ukuthi wena ukwazi ukuthi uphile and then bese uyaphumelela. Ile into ebalekile njengamanje. Okwakho ke wena sithinte kule number 083-9471-856. Iyona number le esebenzayo, ayikho enye inamba esebenzayo. Iyona number le ino WhatsApp, lo number futhi uyakwazi ukuthi uyifonela ukuze ukwazi ukuthi uthole usizo usizakala. Makube kuhle ke makube mhlophe, makukhanye, makube chosi, makube hele, makube mhlophe. Siyacama kusha bayede.